kejimut perkat kebarang ba habang idan mangi kikasi hane po karena taka kalau si saya keba pensuan ini kum kejat dulu kibaya sa sinis po karena taka di kum Mangaluru ngatrai kibabun pimpatip meno kelas dang ika nrei ika KSU Mangaluru unit kelas dang ha order kata timbal lockdown itu kadang kejing duna sinis stay nrei how arjar arpulai tayo ang pentumay yang da kejing ilam jong Presiden ini Secretary Artem pati Chiro de kay kathong jong kene kaseng habang bu khang kaseng sini sopo khamtan po barjala kade balai ni ai khasi student habang niom khasi student kamut kumi ki khasi ini berniatli akan upna uphoi uar di upai khasi bayar jadi kathong ru sakawai jong kaseng kade belum belang berbet ni jinge abadan kira kira benta khamtam ladang himdan mangi kirang ba manobat banpe te ladang himdan mangi lese kidadan kina jinge yaki lese kalong no kaba long kunswet yaki ladang himdan kumai kirang ba ban yape desalang te kung kagani kasingiru habang awan ne po Mangalur nasno pagkanaw yang host na arjar khatsan ro kadai kasing barikong bang apoy sa Mangalur kay yaka state level athletes kabalong hangtay po alwas te bawan hinero kapag kanaw yang kisnam kibladat kadai ro kawai kajaka kabakham compare ye kiwi jaka ka Mangalur kadai kabasif te sakawai ro haba ni kum khasi kat banami kisi kia di kasih jongi rutin askan jeli ha sini sepo karena khamtam sepo Bangalore lani minta labut serentai di babun kasih kedai Mangalore kat barmi kisni ki kasih kelaskan jeli mulai kai kathong jongi niwan sini kum ki kimi ipa ipa ini sini dah kathong ban lada dei hak pulai putih ni lada dei hak trei kata apa kita nanti kita ni kijing pa jomti ban yo ke zaman toy na kijing kasem nrei haba pet ngamta ya ka por ka bamta ke ka thu ki kimi pa nrei teng dan katu kan ni ka balong persa ya kata nrei balai suam ya kata kumga bawa simpenta lalong kum Presiden jong KSU Bangalore unit lagi sibun kejingja man laki sini man laki benai man laki tayo manjuyo kikol kiba per ba ayus no kata kejingja kumne KSU sabangan pengkut lagi kata kejingja keren dengan su pak pengkut tu kentan yaki sama ne po Mangalore kadang ka KSU Mangalore ne unit na try pide ban yai kejing yes na okti kadang nagtaman khamtam ban kinyo ban panfly ne kejing tray khamtam ni ki khasi badan saban tinada ni IT kadang nagtaman lese kejing yatli hange po Mangalore lese kala kanang kam biang susu dengan suka pa di baro ke sama kasi badan po Mangalore kita bapaknya snok tilang kasih KSU kagawin ko yung benda menyepet lang ya kia kasun tentang kasih dan seni support Mangalore naik progres simpat ya KSU Mangalore ini kita organize ya ketika turnamen kantam ya ketika turnamen baru ladang di bawah napo Bangalore tiga ketong joki bagi wan beri kandai tak kejengel kai beri kumna abangawan napo Bangalore dan pensengan ye pakatasi kepada muslim sopo Mangalore jadi kan ketahi napa naik ke sisin ya kinongilam jong ke KSU Mangalore unit mencuai tina ini kublai sibun macam Islam kejat dulu kublai sibun
semua yang terjadi kasih yang berada di pulau football ini. Ngan khắp nội yêu ribon kum kadak benpli ya kebaar kasih sport match balapan ya daka KSU Mangalore United. Masuk. PPDC nomor terus dari Dribble the ball. Sidin. Boy. Wide Captain, wide. Layak. Let's go. Abang Hamanamat, Adam Deporiwa, kita bang power untuk ya rap tangkakin hoi. Apit samlanaden, namat kamamani, dapat na kunban anikader kampul kubi.
kerpang nalarempay. Kini ketiga jirai ba kejuang hangi kita kasi dikit jirai pawar mah. Kaba pensiun shit pensiun singai kini ka jingle kemen ke jing subha jing ibai dan lang kini ka por ka mita mah. De kini ro kalang ka jing MC mi ki player ki bai la ka kini ka game ka mita. Rikat ke jing la subha ya baro ki bana kini ka por. We welcome everybody in this moment, in this time, especially for those who are international. Also, we are all welcome here. So, ini sedang biar nak keluar mah. Perfection, perfect. Wow, somebody, brother. Safe, number safe. Right, come on. Right. President of the KSU from Bangalore. Now he is our chief guest of today's program.